lasud baban kraman kabis para may kay sa wala may bahki may kunis. Konanay wa may we sa manani kumibani na. Kumibara sa mandu kya mara spring ni tulkan. Kumibara sa yang du kya mandu kya mara mini kum sin bukuras kira. Within du spring ni tala na tulkan. Las bakat ay raya kaya. Within pruan right tirawan. Kuna joyong para klibuan at kliya wala sa man mamta yang naita. Please find kira kung ready daw kan para marikan. Huwag kataya sabti ka 21 bolos ka ni 1. Diyan ra para marikan. Nahadok yan ni within ready daw kan padok yan. Diyan ulban huwag kataya sabti ka 14 bolos ka ni 1 wina. Kay kantem sin 1 ay sa Jesus bilang. Yang auna sa kuna yang kliya hindi malam na mana ni baraw ba ako may suit yang ani da baras na babahaplis kara mana ni sinayde. Para may sanani kra kumbli ko na. Mana ni tambri dia hawa spirit holy kira do kira isika. Nanara apastil stur kana ni saptika wal ba nay karta kay kapte bah spirit balaya pramas kakanda disciple na ni rabala. Spirit baliwan na disciple kana ni Jesus do kira ay raya kana ni bayawan. Anaywa nawan albi kana ni kaus malki sa mana ni kumibari na may sampagi sa Rabi laula badukyara, pat na niya ula badukyara. Muhkina ni amandam rawals, one time ka na sa urat na kansa. Lahat kay kaya piwa balansa. One upli karawan, mami karawan, luhpirawan, marit karawan. Upli ka na ni wan lamariwi ba, wan chuch kabila na kau asla na kaya. Wan tawan kabila asla na kaya. Almugtuktan na ni kupya kumila kariwaya. Dawa na ula muhkina ni. Dawa na ula, nahaba pula ya dis sa piyasa. Nahaba sin palahiwa, sin palahwa spell bila kat mika pelikula wina pago do kya makikina ni nahaba dia right sa diawa na ni batas manigban kag takantem o even the same kuntem alwa ni nani ba karnawan la makat kawantem wan ko ni ba taywi si kliwal ni ba nahana pa ko pya makilay ka kau diara tara sa witi na ula balika pinka tara na nisa mo kilay ka ay sarili ka kaya sirang iwaya do kya Jesus Christ man ralaton sa yang ralaton sa pamih tayawan na nila wan may sanik isa kaw an mo kilay kramana ni kumibani na may isang pagis na kay sarili ka kaya kay sa dawan na palit na kaya kay sa dawan wan kapi kaya tingki manani kumibani na may isang pagis na ang kupya maglawkan ka daw kisa lahaton may kaigis na dawan laton kalaka dawan kupya pik kalaka dawan blessed ka dawan pa din kalaka manani kumibani wan kabila na family kaptilara luhpiat na ni Tilara sin karya. Yangs naman mo siya man lamang kagrais wala sa hermano Hilario Teofilo Padilla. Aysan ka daw kan kabya, siya wala ka, tawan jam ni kalaka, mananiwal ka dating.